twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi. wowe wakoze subscribe nawe turayikora, turagusaba ngo uyikore kugira ngo ukomeze ubane natwe mu muryango mugari wa Nimwumve TV, aho tubakunda cyane uko mudushyigikira. Tugiye kubagezaho inkuru y'uburyo Dr Vincent Biruta yasubizaga ibibazo yabazwaga ku bijyanye n'umubano uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyifatamo. Ni mu gihe kandi ibiganiro bikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse na Leta ya Kinshasa, aho baherutse guhura Geneve mu Busuwisi, aho kandi n'u Rwanda rwari rwitabiriye mu gihe ibi biganiro bigihuza impande zombi kandi intambara yo igikomeje. Vincent Biruta yatangiye abazwa niba abona intambara iri hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kurangira. Vincent Biruta nk'umuhanga yatangiye agaragaza ko u Rwanda rubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibigaragara nk'uburinganire ku mpande zombi. U Rwanda rushyigikiye amahoro n'ibiganiro, avuga ko u Rwanda rwitabiriye ibiganiro byose byagambiriye gushaka amahoro arambye hagati y'impande zombi, kandi rwifuza ko amasezerano yubahirizwa. Kandi hari ibyo u Rwanda rubona ko bidahabwa agaciro kangana. Biruta avuga ko Amerika ikunze kwibanda cyane ku byo isaba u Rwanda gukora, ariko ntibishyira imbaraga zingana ku nshingano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku byo isaba u Rwanda gukora, ariko ntishyira imbaraga zingana ku nshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku kibazo cya FDLR, umutwe u Rwanda rufata nk'ugarije umutekano warwo. Aha yagaragazaga ko umutwe wa FDLR ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda, kandi nk'uko u Rwanda rukomeje rubivuga na mbere nk'uko rwabivugaga, mu bigaragara FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuko irimo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. FDLR ni ikibazo gikomeye ku Rwanda. Asobanura ko u Rwanda rutabona amahoro arambye igihe FDLR igifite ubushobozi bwo gukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu u Rwanda ruvuga ko umutekano warwo ugomba kwitabwaho kimwe n'ubusugire bwa RDC. Amasezerano agomba kubahirizwa n'impande zombi. Biruta ashimangira ko amahoro atagerwaho niba uruhande rumwe ari rwo rwubahiriza inshingano zarwo, mu gihe urundi ruhande rutabazwa ko kuzo rwiyemeje. Asaba ko ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano rikorwa mu buryo bungana kandi buboneye. Aha Biruta yageragezaga gusubiza umunyamakuru wamubazaga ibibazo byinshi birebana n'amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Yasobanuye ko umutwe wa M23 ari abanyekongo atari abanyarwanda, kandi ibibazo bireba abanyekongo gusa bitareba u Rwanda. Yanongeyeho yuko ibihugu byombi bikwiriye kubana amahoro kandi bikabana mu bwumvikane, ariyo mpamvu u Rwanda rutavuga ko rwanga ubuhuza bwa Amerika cyangwa amasezerano y'amahoro, ahubwo asaba ko uburyo aya masezerano ashyirwa mu bikorwa bwarangwa n'uburinganire, ku buryo ibibazo by'umutekano by'impande zombi byitabwaho kimwe. Avuga kandi ko nk'uko RDC isaba kubahiriza ubusugire bwayo, n'u Rwanda rufite uburenganzira bwo gusaba ko ibi kibazo cya FDLR gikemurwa, kugira ngo abaturage
barwo bagire umutekano. Aha kandi yakomeje asubiza uwamubazaga ibibazo, yamusubije mu buryo buboneye, mu buryo bwumvikana kandi bufite umucyo, aho yasubizaga ikibazo ku kindi ku bijyanye n'ibibazo ndetse n'umutekano muke ku masezerano, ku mubano umaze igihe utifashe neza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi yagaragaje yuko kuba Amerika ikabogamira ku ruhande rumwe rwa Kongo nabyo biguma kudindiza kugerwaho kw'amahoro arambye, kandi yagumye avuga ko amahoro atagerwaho igihe uruhande rumwe ari rwo rwubahiriza aya masezerano. Aya masezerano areba u Rwanda na Kongo, ntabwo areba u Rwanda gusa, kandi aya masezerano agomba gushyirwa mu bikorwa n'impande zombi. Ni ibihugu bibiri bituye mu mugabane umwe, bituranye, kandi byose birebwa n'amasezerano. Oya, ntabwo amasezerano arebwa n'igihugu kimwe cy'u Rwanda, ahubwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arayireba, cyane cyane ko ibibazo biri mu gihugu cyabo kandi bagomba gushakira umuti. Bagomba gukemura ikibazo kiri imbere mu gihugu, kandi icyo kibazo nicyo nyamukuru, nicyo giteza ibibazo byose, aho bamwe bibasirwa abandi ntibibasirwe, hamwe abanyagihugu baba impunzi mu gihugu cyabo. Ntabwo bikwiriye ko mu gihugu kimwe habamo inkambi. Oya, ntabwo ari byo. Ibyo rero ibyo utabona mu Rwanda, kandi u Rwanda rwiteguye kumvikana, gushyira mu bikorwa, kubahiriza amasezerano nk'uko rwabyiyemeje. Ikimenyimenyi u Rwanda rugenda mu masezerano hose no mu biganiro ruritabira. Ese rudashobora ko ibibazo biri ku muturanyi biba biri no ku rundi ruhande? U Rwanda rurifuza ko rugira amahoro kugira ngo abaturage barwo batuze, batekane, babeho mu mahoro. Niyo mpamvu rwiyemeje kuganira kugira ngo ikibazo kibonerwe umuti. Ni ngombwa kumenya ko ibi ari ibisobanuro by'uko Minisitiri Biruta yagaragaje ko u Rwanda rubibona. Muri iki kiganiro hari n'ibindi bihugu n'impande birebwa n'iyo dosiye, harimo EDC na Amerika, bishobora kugira uko bisobanura cyangwa bibona ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano. Uyu ni Dr Biruta ubwo yabazwaga n'umunyamakuru wamuhataga ibibazo bikomeye cyane, kandi ubona amuhatiriza kugira ngo asobanure n'inshingano n'uburenganzira bw'u Rwanda kugira umutekano. Ariko ibibazo bya Kongo ntabwo bireba u Rwanda, kuko bireba abanyekongo ubwabo. Ibibazo nibikemuka, FDL nayo ikava mu nzira, amahoro azaboneka, kuko u Rwanda rwifuza ko FDL yakurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntabwo wabitandukanya kubera yuko barakorana. Igisirikare cya Kongo gikorana na FDL, ni ibintu bizwi kandi bigaragarira amaso. Gusenya FDL ntabwo bishoboka, kereka gusenya igisirikare cyose. Izo nshingano ni iza Kongo, ntabwo ari iz'u Rwanda. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, kigendera no kubahiriza amategeko ndetse n'amasezerano mpuzamahanga. Niyo mpamvu u Rwanda rwiteguye kubahiriza amasezerano. Ariko Kongo yo kuri FDL bimeze bite? Aha niho Minisitiri Biruta aguma agaragaza yuko Amerika igomba kureba ku mpande zombi ko zigomba kubahiriza amasezerano n'ibisabwa, aho kureba ku ruhande rumwe. Ntabwo uruhande rumwe rwubahiriza amasezerano, oya, kereka icyo gihe aribo rwasinya amasezerano gusa, ahubwo amasezerano iyo yasinywe n'impande zombi ziba zirebwa nayo, kandi ziba zigomba kuyubahiriza, kuko zigomba kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano, kuko zabyiyemeje, zashyizeho umukono kugira ngo aya masezerano agire agaciro. Bikigaragaza ni uko u Rwanda aho rutumiwe ruraza kandi rukitabira ku gihe, ahubwo Amerika ntirebe uko RDC nayo ishyira mu bikorwa ibyo yiyemeje gusenya FDLR. Ariko kuva icyo gihe ibyiyemeza, igihe kimaze kuba kirekire, nta na kimwe kiragerwaho. FDLR yagumyeho kandi n'ubu iracyariho.
FDLR ntabwo isenywa ahubwo irubakwa. Ese byagenda bite baramutse bateye u Rwanda? Icyo ni ikiganiro Biruta yagumye aganiriza uyu munyamakuru wamubazaga ibibazo bikomeye kandi amubaza ku birebana n'umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amasezerano ya Washington, aya Doha, ndetse n'ibiganiro bikomeje kubera i Geneve mu Busuwisi bihuza impande zombi. Kandi mbibutse ko Biruta ari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Agaragaza impungenge ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC. Mu kiganiro cyabereye mu nama mpuzamahanga ya Espace Security Forum 2026 yabaye kuri uyu wa 14 kugeza ku wa 17 Nyakanga 2026, Minisitiri w'umutekano mu gihugu w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yavuze ko u Rwanda rufite ubushake busesuye bwo kubahiriza amasezerano y'amahoro n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, azwi nka Washington Accords for Peace and Prosperity. Icyakora Dr. Biruta yagaragaje ko u Rwanda rubona ko hari ubusumbane mu buryo aya masezerano ari gushyirwa mu bikorwa, kuko hari aho usanga hibandwa cyane ku nshingano z'u Rwanda kurusha ko uko hibandwa ku nshingano z'indi mpande zirebwa n'aya masezerano. Yasobanuye ko aya masezerano yahora adatanga umusaruro urambye igihe buri ruhande rutubahirije ibyo rwiyemeje. Yavuze ko ayo masezerano nyayo ashobora gusa iyo impande zose zishyize imbere kubahiriza amasezerano nta kubogama cyangwa guhitamo uruhande. Ni mu kiganiro cye Biruta yagarutse cyane ku kibazo cy'umutekano u Rwanda ruvuga ko bituruka ku mutwe witwaje intwaro wa FDLR umaze imyaka ukorera mu burasirazuba bwa RDC. Yavuze ko uwo mutwe ukomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda, bityo ko gukemura ikibazo cyawo bikwiye kuba kimwe mu by'ibanze mu ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'amahoro. Yagaragaje ko u Rwanda rufite intambara cyangwa amakimbirane igihugu cy'abaturanyi cya RDC, ahubwo rushyigikiye ibiganiro n'inzira zose z'amahoro zigamije kugarura umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Dr. Biruta yavuze ko ku ruhare rw'abahuza mpuzamahanga harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe impande zombi kugera kuri ayo masezerano. Yashimangiye ko ubuhuza bugomba gukorwa mu buryo buboneye kandi buringaniye, ku buryo buri ruhande rubazwa inshingano zarwo kandi rukazubahiriza ibyo rwiyemeje. Yongeyeho ko amahoro arambye mu burasirazuba bwa RDC atazagerwaho mu gihe imitwe yitwaje intwaro ikomeje gukorera muri ako gace. Yavuze ko kandi hakenewe ubufatanye mu karere n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo iyi mitwe icike burundu, abaturage bongere kubaho mu mutekano. Mu rwego rw'ubufatanye mpuzamahanga, Dr. Biruta yavuze ko u Rwanda rukomeje kubaka umutekano, kubaka umubano mwiza n'ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga,
rushingiye ku bwubahane, ubusugire bw'ibihugu no gushakira hamwe ibisubizo birambye ku bibazo by'umutekano. Yasoje agaragaza ko u Rwanda ruzakomeza gushyigikira inzira zose zigamije amahoro, ariko rushimangira ko amahoro nyayo azagerwaho ari uko impande zose zubahiriza ibyo ziyemeje kandi hakabaho uburinganire mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ibi yakomeje kubivuga ubwo yari akiri mu kiganiro cya Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu w'u Rwanda, umwe mu mwanya w'ingenzi w'ibiganiro byabereye muri iyi nama ya Furamu 2026, aho yagaragaje ko u Rwanda rubona ibibazo by'umutekano mu karere ndetse n'icyo rutegereje ku ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro hagati yarwo na RDC, ndetse yakomeje kugaragaza yuko u Rwanda rwo rwiteguye gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje, ariko akomeza kugaragaza yuko aya masezerano atagerwaho mu gihe ari uruhande rumwe. Yagize ati ndabihamya kandi ndabyizeye neza, igihe umuhuza azaba yumva yuko guhuza impande zombi bitari bubemo kugama cyangwa se ku ruhande rumwe gusa, ahubwo biri bube ku mpande zombi, kuko izo mpande zombi zose zirebwa n'aya masezerano. Aya masezerano ntabwo areba u Rwanda gusa cyangwa se Congo, oya, arareba impande zombi kuko zose zarayasinye. Ari uruhande rw'u Rwanda ararureba ndetse n'uruhande rwa Congo ararureba, ariko se ni gute u Rwanda rwakubahiriza ibyo rusabwa mu gihe Congo itaba yabashije kubahiriza ibyayo, mu gihe gusenya umutwe wa FDLR bigomeje kuba ikibazo cyangwa se ihurizo kuri RDC? Ni ikibazo gikomeye kandi nawe wakwibaza uretse kukibaza njyewe. U Rwanda dushyigikiye amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no kubana neza n'ibindi bihugu by'ibituranyi ndetse n'ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga. Dushyigikiye gushaka amahoro arambye kugira ngo twese abaturage b'ibihugu byombi babeho mu mahoro, kuko amahoro niyo aramba kugira ngo abaturage bishime. Abaturage bakeneye ituze ndetse n'akarere kose gakeneye ituze. Rero ubuhuza bugomba kwibanda ku mpande zombi, ntabwo ugomba kwibanda ku ruhande rumwe, kuko amasezerano areba impande zombi. RDC yemeje gusenya umutwe wa FDLR kandi uwo mutwe nta kirawukoraho. Uwo mutwe ugaragaza ko witeguye gutera u Rwanda, kandi n'u Rwanda ruhora rugaragaza yuko uyu mutwe ari ikibazo kubangamira ituze rya rubanda ndetse n'abaturage b'igihugu. U Rwanda rero rwo rushyigikiye amahoro ndetse n'inzira zose amahoro yaturukamo rurazishyigikiye, kuko rwiteguye gushyira mu bikorwa ibyo rusabwa byose kugira ngo amahoro aboneke. U Rwanda ni igihugu kigendera ku mahoro, kigendera kandi ndetse no ku mahame n'amategeko mpuzamahanga. Rero rwiteguye kubana neza mu karere k'ibiyaga bigari. Niyo mpamvu u Rwanda na RDC birebwa n'amasezerano kugira ngo byose biyashyire mu bikorwa. Ntabwo amasezerano azashyirwa mu bikorwa gusa n'u Rwanda cyangwa se Congo, ahubwo impande zombi zirebwa n'aya masezerano zigomba kubyubahiriza kandi zikanabyubaha. Impamvu Biruta yavuze ko Amerika iri gukurikirana amasezerano butubahirizwa mu kiganiro, yasobanuye ko hari aho u Rwanda rubona rusabwa byinshi mu gihe inshingano za Congo cyane cyane izo kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ubufatanye uvugwaho hagati ya FDLR n'ingabo za RDC
zititabwaho ku rugero rumwe nk'izo u Rwanda rusabwa. Ibyo yavuze ko mu mutwe wa M23 yasobanuye ko u Rwanda ruhakana ibirego byo gushyigikira uyu mutwe, ruvuga ko ikibazo cya M23 gifite inkomoko mu bibazo by'imbere muri RDC kandi ko kigomba gushakirwa umuti wa politike. Ibyo yavuze ko bihano mpuzamahanga. Dr Biruta yavuze ko gushyira igitutu cyangwa ibihano ku ruhande rumwe gusa bidafasha amahoro, ahubwo bishobora gutuma ikibazo kirushaho gukomera. Icyo yavuze ku mutekano w'u Rwanda, yashimangiye ko u Rwanda rudashobora kwemera kubaho rufite umutwe ururwanya ukorera hafi y'umupaka warwo, kandi ko rurinda umutekano w'abaturage ari inshingano za leta. Ubutumwa bwe ku muryango mpuzamahanga, yasabye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga kureba ikibazo cyose uko cyakabaye, bakumva impande zombi aho gufata uruhande rumwe. Ikibazo cy'ubukungu n'iterambere, yavuze ko amahoro ariyo shingiro ry'iterambere ry'akarere kandi ko Washington Accords atagamije guhagarika imirwano gusa, ahubwo agamije guteza imbere ubufatanye mu bukungu, ubucuruzi, ishoramari hagati y'ibihugu byombi mu karere. Niba ushaka gukemura ikibazo, ureba impande zombi kandi ukagikemura uhereye mu mizi. Ikibazo gufata ibihano ntabwo bivuze yuko utanze amahoro, oya, kuko amahoro arebwa ku bintu byinshi, harimo iterambere ndetse n'ibindi. Rero ugomba kubahiriza guhuza impande zombi zikarebwa, zigakemura ibiri kuzireba, buri ruhande rukubahiriza inshingano zarwo. Hate speech should not be tolerated anywhere in the world. Rwanda has experienced the genocide, and it started with hate speech. Today we have hate speech in our region, in Eastern DRC, but even beyond, and it was brought there by the very people who committed the genocide in Rwanda. So when we talk about space and freedom of speech and whatever, we need just to be sure of what we are talking about. And there need to be clear boundaries on what is accepted and what should not be accepted. Otherwise, the political space, the civil space in Rwanda is open. We have many media houses, we have civil society, a vibrant civil society, which is contributing to our country's development, but we need just to be sure that there are those extremes we should not accept at all. Rwanda is a country which has gone through that painful experience. We are particularly sensitive to those hate speech, but let me say it again. Hate speech should not be tolerated in Rwanda. It should not be tolerated in the US. It should not be tolerated in any other place in the world. I want to broaden the aperture of our discussion just a little bit to something fun.
fun for me, but not often known by many Americans, maybe by some here in Aspen who've been able to make the trek. But I was walking across a hotel on a trip that I made to Rwanda, and there was an actor, I'm not that culturally literate, turned out to be Idris Elba and his wife, and they were there for something called the gorilla naming ceremony, which is Kwita Izina, and he's in the Volcanoes National Park, near where the Dian Fossey Gorilla Study Center is. And I got invited to go to what's called the gorilla naming ceremony, where various celebrities from that world, notables, former Arsenal excuse me, shows you how illiterate I am, soccer officials, but also they had the founders of BioNTech there. They had actors, they had one of the trekkers and people that take care of the gorillas in Gorilla National Park with the photos of the 28 babies that year that were named. But I want to ask you this, because there were 70,000 Rwandans there at this thing, and no Americans I know of this thing, so you're terrible at marketing. And so I just want to kind of talk about it, because I think preserving, a lot of people in this room care about sustainability, they care about the environment, they care about preserving our natural resources around the world. I want this audience to hear a little bit about Kwita Izina. Let me first of all say that it is not about marketing. When you have thousands of our people participating in such a ceremony, it is called ownership. It is ownership of preservation policies, of environmental policies, and we are happy that Rwandans are owning